Alright, apoy matek duogo di chien ni atin ni nyao bedo Michael dera apoy jo dushu ba mokelo wi mwahanyen 2026 wano ya from 2025 duogo ko 2026 ako bani chien ngo achalo kire me kare dushu achalo Lira City achalo Lao achalo Geometry Northern Uganda utiung'eyo ni company motelong ni Kuba Makerspace oyobo gina motelong ni Technology and Innovation Camp amea bedo Lira kane ne apentia bina Paul na anda tia penyo ya ni kuri gini tia bedo ni ngo what is it na kayina karoka tip kedo kira penyi Technology Innovation .camp yeah, you make ni on set with me atikere jo ame binu gammo agami yore ata ni apot pe miyo ge gamma Paul yene ke yeye kwa mi gi nyute achi check kede ngoa gintimo at Kuba Makerspace ka dong tidong aber wando de chaka kano kana mapenyi binu gamere ye dong ichia tutungi atikere umego ni yene umego poye ba poye matek kanga tolpot po neni on our YouTube channel nahani nyo seeing you for the very first time rompenyu we ni manga poye Michael poye make la channel le anjo lwano gwang abel arabel atin lao anati Kuba Makerspace Michael takobani okay Kuba Makerspace anabedo ngatamulo ni Entrepreneurship and Operations Lead. Okay. Yes. Entrepreneurship and operational lead. Operations lead. Yes. Kobdo eno. And pe abel dang po binu kene. Abel na metieni obinu kede amin wachel ame tiene tia moya to twa. Tia nendang e kan kum kitu tiko maber. Madam, poi binu. Poi mate. Be. Kemi jonge ngachi yini bedo in regards to Kuba Makerspace. Poyo jadi chatia winyoa anya proscovia pio ati Kuba Makerspace achalo communications lead. Okay, communications lead. Okay. Back to pekola ngyo nga amil ga penyo ni Abel. So Abel. Yes. Yo tia penyo tech camp. Gini lako beru gina nyen ba. Jo peti anyang na hanang atiko rami yeni ati anyang eto gini kom tia lieta yiti beru ni. Tech camp mi uberu ngo. Kajo lo ne tech camp. Nyolangi kira ke jogo ke la lao. Ya kana kajo ko ne tech camp jo. Warnge ngwai tia biru. Yang ita tech care dia. Ata tech care more pe. Okay. Tech camp go Technology and Innovation Camp. Okay. Ni la ma ran ko bni kilometer. Okay. Ponyo kilometer ko ni be nyo nyamona mo lo ne computer. Okay. En gina wa lo ne Technology and Innovation Camp no. Technology and Innovation Camp jamo yobo Jolone Kuba Makerspace in collaboration with Lira District Local Government. 12 dogbo. Okay. Amerang Tiabedo in one of the facilities among one Lira Job Center. So tech camp jamo yobo obero Kuba Makerspace. Kere jamo luoni kere Lira District Local Government. Dada haberi Lira District Local Government Facility. Among one Lira Job Center. Okay. And kwendang headquarters nyoni office make Kuba Makerspace that yen. Oh, tiat Lira Job Center. Michael, kalau ni Kuba Makerspace, wakong jam puta wenye pitian ma shagadan yang. Kuba ni poberu ko regio yino kerta labe. Kuba ni oberu kom labla me ko ni Kuba ke Kuba kere jam arne. Kuba kere jam arne. Kita artia kubi kere we yamane. Kere we yamane. Aha, so you know ke Kuba kere we yamane. Oh, so any Kuba do no. Kuba do. Eka Makerspace oberu darurushi wigi. Era Makerspace oberu from the word ni a space where people make things. When you kana mejo yobo jami ye. So en gina wana donyo kere Makerspace da no. So wano kayinde binu kana de yobo girimara. Wano kubi ko kere kwena mer wore ka chuk da kubo ke chuk. Ka mitu kubi kere nyongato ame mer wel kana da kubi kere kwena mer jo wel da ye. So for Technology and Innovation kan wano tu kubo teno kere riaho. Okay. So kubo teno kere riaho me science. Now Technology and Innovation camp tiate mere. Kom dong tiate me chen okihu. Menendo beat medo machel yare Piero Bichel. Okay. Technology camp it featuring punya beach papa. Eta rio yo bergina do per tekalo. Amolone main tracks. Achelle ye jolone robotics. Robotics om da ber nyenye kitoni robotics. Aber ni jobo robot.
an pa ngyo nying robot le lao di mo je ka le won ya che ko doctor ko be wa man ya eto kai ni nyu win concept making a robot bedo robotics bedo berker ma yo robot ero me jo nyanga be ana mar gonyo robotics ni ineno tet ame ginor pot po bino te process ame worriye mena machel yini ta cha ho kede tam yini tam ko ne ana mi ne ayu pick ame petiu kede ma okay kai ni ko ga nyama no ayi ni te worry design process nyone te goyo chaler te design o pick ame petiu kede ma so design ta yinde cha ko ni kapati chi ma nyurni nu mirti kede mota ne ti ke mota ti yuni ngo de ke design process tu mo ko the word process amol one prototype okay prototype bedo nu tie bedo ginu te ti nu da bedo pika me do petiu kede ma eto nu pe dita me ramo do dano iro lungu ni toy ka le lungu ni toy nu da pe lungu ara ti ken ka ni toy apore prototype abero bedo ko toy mo ga me jo di remote teng wai goyo kona ni na pore prototype no ko toy mo ga mo ko ya ti to hameng mai chani meng mai chokena ni and prototype no and at that stage that is not a robot so war nyang ni robot ber ko ja do bok cha that is an example of a robot dano robot to ha robot dahatal robot ginor ke ken okay robot adgi na wana na me do joni munu be an example nyoni type robot achel munu be na mo be robot me dano so nyuru ni binu mere no wan no be neno kamana ha doja ware nge nyero enu do wando tami de munu ka do ngulu robot jo tawno be kamano eto level la me ginora me nu miero petim ginenta te ko do kere nyo dano ame ba po ochwe cha ero tiyo kere riha dano ni ene yo bedo ngo robot okay so at that particular level la me ana do lungo ni prototype nyo ni to ni ene en part wana lungo ni robotics seto man pa bedo to me wana wele do ha o tino wa me lao kan jake mo ha de na mo ha pi rio wi abi kena punyo yo bugini kan ha o tino wa me lao kan jake mo ha de na mo ha pi rio wi abi gina yo bugini bo roi Kuba Makerspace kan wan ja ti mo ha pi de wi pot po i ko robot ko rawo bino bino na to kambu wana yo bukan kambu wana yo bukan wana me ko bo yo te man ko la tino okay ko la ke tino so en robotics yene wando tike jama dushu okay equipments because gine mero pira mero gina mo lo electronics no tie motor tie resistor tie capacitor ameka te ready ma yoba ayo ready ko ka ni ICU ni IC wow so wando tike ICU ero kana do ata yeah okay so kelo do ko kom do tie kan dushu amo te ndo wano punyo te ni kwanyo pira tuke mota tuke resistor na me yema to ko battery to ko battery out to tikere kiti so gine jaje wan po punyo kere tikere me ne jamera na wan yanga be po punyo kere kireme tikere robot au punyo kireme yobo robot amo bedo tet ame pan yang ka jo na no TikTok ame jo tu kero tino me lobo del chol ke tino me China tino me del chol jota yo buchim jota yo botaha jota tino me lobo mo na ya tino me China tino me China jota yo buchim jota yo botaha jota yo botoy dege jota punyo kedo ya ko jamino kedo wi e ka tino me lobo del chol kan jota no do koyo ya so gina me wala to mino tema kan wa to mi to ni jamino chak lo here okay mo joko ni Chinese penyo le mono ta gere wa yo Chinese penyo le mono tu chwa da hatal ayin ni penyo le mono na yeti kere company ditala but because one jo ponyo wa be wuti bot Chinese su ponyo me tij bora yini no o ponyo me wuti bot nga bot en muni no one po ponyo wa me yin no bi ti borwa so one to lock the narrative maybe di wana obed wana jo amedong yo me wek jo moro ngo binti borwa mono robotics so wan mono punyi yar yo da ber jo ame poda chaka ker jo ame jam nu ngeo chana meta mede kere ngo anyim mono robotics no wan me na mario dita mo to punyi ber gino mo ni software development software ni ene software obedo
part the computer me penen per around good si eto ka pe computer per around lo ngo computer so is software wan punyo jamari oda ngapira tek abel kamian yang software kamiro gonya ber anate yang united yang software ni romania yeningo okay computer tikergina mo lo ni components ni patera papa ti hardware kere software hardware parts me computer pero parte computer me rama ke kiti irawne ni wai iraw gune nungu ka gwara no gwa ka poda nungo ka to nuto nura to mono hardware e ka software obergina pira tag da computer ba hardware cha eto perawne ni wai peraw gudisi pera ramako eto ba no mite computer ti apore ti ni nuago apor me hardware okay jamo bino jibu computer bino tamo kwalo gen tamo ba tamo no chwe gen computer bala dano so hardware ikom dano apore no beru badi beru humi beru wi beru tiene geni ene chogo ginaro gudala na ndata na ne ale komi dok pot ba ajo marier ra le yinda he chol ba mo hardware ni ene no ka software wele na me bible ko ni jungo ba do ngi dan du shu te ko to kwai ko me kwa ober software me dano no gina me dano yang te ni a chal dang dano ba chwe yo du sharam eto kwena yini beri ye ponya yini nuo kita jobo ti merke mi yini beru nga yini beru ngo tin okay mi dan tinu bera pon dan bo da hatal dano bera charwel yene beru pe ponyera beri ye kita environment beri amana manu so computer dang yung adong hardware ti ye jotin installing operating system nyoni kwa jo kere cha okoro yini raw ke kere software ka na yore me making sure dano beru ogene computer no beru gina me tiu and no computer ti me da hata la computer ti ye me ka go wera no computer amana me ringi tiu gina papa man dano be chwer baw man beru makanika man beru ponyera papa gino be ye man beru char yamo so software don ka na ta gonya beru part me computer ame pe gudichi pera rawana ni wai eto pera tek the computer tadang jo mar ko ni virus ma ho ergina ma ngi otieni jo la ho okay ka ba le jo la ho eto me go ba ne ka do ba le wo na ye ra la ko so po me tieni ko permete chi ba eto software ni hardware permete ching dano so wa ra la ko kita da ba ka da mi ti pe to ro mi ku mi di ya lit te mi dok peto ni jo ke che da che ra ko me ya ra che ne so kita meti kereno so wano punyo tiene kere software no poke yari yo tu gina mo lo ne web application nyone website nyone ana welo jamane Jumia mo website Jumia ana welo jamane ka kebe mo website ka kebe ana chengcha neno jo posting ginoro ni agwera tie mo ko posting website ne worna rauna ne chimiro na computer kergina mo lo ne mobile application onyone software me tiu i computer me ram word kere from one place to another nyone i chim apore beru cha WhatsApp TikTok el mono jar wate wi wa bayri ne TikTok kan so ano bino ponyo teno ne kere me yobo jamani pe kere me tit kere gindo kwala chiwa ngio kere me tit kere jo ngio kere me tit kere software eto jo yobo ni ngo okay wano ponyo kere me ngo o yobo kere manen jamati ne tekam jamari ono robotics kere software ento wantu pe go bani ishawa ne jo ko bani timma dano omio alo me pinga man petia be mio kod do chwe de do ma pario e ka do ma tiara ria mio jo pit che mi do kod petie ber pe kira dano nyoni climate change behaviors okay so wana ne teno ne mio be da me de nge kira me gwoko kir kano rumu wa me pe bal gini era karja go go ha yora me pe bala jama porere wan ka jer ka tuch pasu do jer ka tuch ka do po amo ke de pijo timi ngo mom jo bolo ko kada no petiudo eto wan rombi nu ko ba pore me na ma chen jer ka yin ka ngol ye ko ai te pe ku lobo me mono lo ni lom soil nyoni loba me jemra tu ya ba loba mio do ma pare ya cheng lieti ene ira pe to ba ye dai da cham
So okwanyo jerken ko bedo yugi. jerken otuch mo bedo me maki. Oro duogo i gina moro otuch kere. Okay. So itaon kan wanu pe wan kere porro. Eto miro chamo boyo pien da hata ko ni ke bo chamo ringi ka du sam yituo. So yora ngo ma yin ramo gwoko kere kana rumu wa yora me ramo konyi. Apora ro kwan jerken no ka yin bolo jerken no. Me wo pong lobo. Yin kwan jerken no ngol ye ko on lobo mi ye pit boyo ni ye to tonyo pi ye. Iteda do chato ko. Yin po enu boyo kom tie da kai mo chamo me side dish da no boyo tie. Danga bo yela. Ket ka ta ora ha kwena me lera ching ro bini ye back factors me ngo me growth ngo bedatie. But monu aber ka porere. Ja tinge cho lago kar tie ma binu punyo tino ni. Yora polla papat. Kirango ke no kwa kwena rumo wa yora ber. Me mona bedatie, me mona ber cutting cross. Jamar yo kana modonga wanu punyo kere tie ni. Ichado yini yobo gino ko because you nga chenen in the Peru beach. Wa me no ten do bet kere project. Ka robotics am your bet ya titel bet kere robot ere. Nyo ke dogi group on yobo robot group on ngo yobo robot. An mi obe ka da mo hawa da ejli mi go wa. E ka software dang. Yini kere software ni nyo di kere mobile application ni. Ka yini ko ni apore ni ana yobo mobile application me an ka ke chen ka ana die ka bato na chel da go yema mi chimte ke la dek. Wan po me ni ko ba yin ge yob ginu ko wan ke da sim wa wan da mo temo ko wan en ka go yemo mo ngo sim e ka dek to tunu. Okay. So wan ko ni cha do yin yobo ko yin de ron cha to ginu ni ngo. So wan po nyote ni ke ginu mo lo entrepreneurship nyoni ngai me cha to Germany. Amo bedo ideation obedo problem business canvas obedo business plan marketing plan financial plan do suponyo gi kede we hate na meta don ita ma tin ti no yin penge ngo ba pe yu pi tin ni nyudi ma cha beda char wil we penung cha to wil tek wan cha ke ti wi mu mod ma gi kemere obedo ni en cha to wil mi robera tela ba mi robera tela kape bera tela chato wil loyo pien ka customer bini di ko customer ni gerna an pakel ma laba kaka ko boni tie no perama no tela telo wor wil do hataru kerja ya so po yo tena ke tela e pete tela po bo tela chato wil ken abedan kirame me yo tena be responsible pe nyone jo ame wore ikin ping aden di ma tia yin penyo nyo be MP nyodi macha bedo minister nyo bedo nyoda bedo dungu kota ya me lego bedo tela level lor ke ken so wan jako keto chuny metela ke wigi ngo chake sawane so kari ni chwala tini ne mitu pon robot se mitu pon software ti jawa de ko kanen ngo abi ponyo kede adu jawa kana do perama ko ba Michael ponyo tit kere jo nyoni collaboration mono do ha danya ye karon witi un kar ponyo la harwel wando poto ko mono do ha danya ye so yini chulo pigino chel era binu ngo full package okay era Michael jo kendo ko bania aten ni en ko ber punya tena punya cha du sungo bebe wana oye so ko tene wan po binu punyo gi non stop wana punyo ke gina mo lo ni American curriculum Pati UP curriculum wan po punyo ke man punyo ke American curriculum ame encouraging dano me bedo a leader nyoni atela community encouraging dano me bedo atet nyoni an innovator in the community encouraging dano me bedo an entrepreneur nyoni acharwil in the community encouraging atin me bedo e wie malu on top pe tere ping so ka jo woro me wo kwanyo le mi se jo yonya na nasika noro to atin wo kwanyo nda bo en adit en pe worka pe yenya na hido pe da mo ngido because wan dong cha lo del chol kita me wan kwano ke wan ngo punyo wa ko me ra yo ngido wan kom do ra ngido akade ka worti ka jo chalo job advert ko njara me general manager ke secretary ni cho me secretary we manager ko dar ko ni ha manager cha competition na be so wan ko bot ni pe yin word pe manager yin word pe we kong lo Joko ni yin kai ti aiming pimalatek na ka kari por tere por dia kan no kan so wan gina wan to men wan to mo lock the narrative of the educational sector
All right. Yes. Apoyo ilo dangal board ba. Mir beda kara explaining ko innovation in ngi yo. All right. Apoyo mate purity kan etine no ngome te time Lira City. Pe bet kere kare me beda me wi pete ni ngi wan ko nuti kan me mi. Jami dusha me mi rungeyo. Akwa ho gineke na me te ye. Atikere Madam Prosi. Jokobo ni puonye ni abeda tie jo abinu jo bin kado jo te bino ko ngarte peny ni kombe no no jabina bina ya miero yigi noro ilewo pia moro kopi kom choye kere chienda di ta miero peny mano ko Poyo. Choye a technology company ti lahachiel kiken. Lahachiel. Me puonyo Germany dushu puonye kai lahachiel kiken. Meti neno chene wani kai neno ye titiri ba. Etu gina mati na dokere pashu duong. Okay. Dang pedang ni pichani kiken nyopi week sora no nok. Etu pikara laj na hadum kara don dushu. Kere dang nyoiro dan roko benik Kuba Makerspace kwenda training tia beri ni tikara. Kore gama ko. Training wani ti job center ti plot achiel kera rio Isamingola Road Ireda Estate. Okay. Yes. Ireda Estate. Ametie Lira kanen. Choye kono. Choye kumdo tia woranyim. Kaira mo wornyo website Kuba Makerspace. Ira wor website kubamakerspace.com inwongo form tie me jochoni technology and innovation camp. Amera mo registering atini ye ira regina KT mwaha para bongwen tunu kere mwaha pia ria we beach poda ira word kunu KT smartphone ite registering ye. Pijoke ni malao na miyo team. Malao jatino ni malao daddy na rotimu. Awinyi kan jera ko favorite uncles no that team. Favorite uncle that. Okay, gine. Unyo na mashimor tia me ramunyo goyo maybe to clarify me your information unyo ngati kera penyora me do pa me nyo cho at the comment section here. Yes, kaiti kera penyora nyo jotimit number chima kuwekere. Number tie not abiro aboro. A beach, a beach not. Okay. Yes. Kay go number no. A penya me tike no do shacho. Ngarte tamuni nyu megi no. Pe mega. All right. Ateta mi ka do nyu da dong. I think that lucky rebu jami du shuka ba. Nyu gino tu dong da. Dong achel. Bedo ado. Amanjo ta go ya sim. Ni ana ti dohlo. Ana ta molata. Ana ti kole. Abedo ni ngo. Amero ni kopkete. Kampani ubero kampa me mono ta luongo ni a non-residential camp. Wani lao kan to luongo ni Ubero kampa me jo pete burie. Nyoni ka buru peye. So ka inde chwal wate na molata. Wando wi wa chung dao. Gina binu ba. Ya do yi kan ka wota molata. Gina bera wando te mabero ni kadon kano kanepe wan nungir kirme burne na chel diku chono do dirongo ko tahama molata haron. Okay. So wan ko ne kayin ti kwenda bor ame po beru within Lira City. Nuong kan nora matin roberi ye. Wan po ni wan bet kede utina me dog nyu do ko gitek. Me pien balo nying jo kede runya nyi matin. Ka pelare okore no kenne because aberu every holiday aberu we odushu. We odushu wan aberu ke technology and innovation camp. Eka where did nyone where me do ma para ya me crossing wa hanyene wan ber kere na ditere then wa bin wan med do training line abeda duong. Okay. Me ben mark jo apol ba wan jo me limir go wani obino dong. So inwon kan no nyotunga woti mara ma tin ran obedi ye jaka neno do piera jaka neno do beach na neno do piera yo wi beach kiken ginu kana modonga pa ko tiene oteno ni ene akime wan me ke certificate ko beda tie certificate ye ne chaka ni ron ko ni ko nyere pe ka cha tini do beru engineer jote lu ke to advert jinja ni jara mi to jame ron yo botoha jodo cho ya balo meti
en nungu me mer ko no cha haberi robotics kama me pod kwana senior theory Mo hadek. en no bolo me da ko ma hado ket malo man ro be dinga cher mar tiero kitor Mier luong bin. ramo do konyo do kaber ka to kare so jama menu atamoni udonga menu pa kobo no Okay. en certificate rabera tie oteno ni gino kana mer na kop tie ni chena wano kero ni wano ne diro ono ne mier po yi buny mal ngo Well. ka no dwero dek chaber dek amot en ya bedo kan ne ka ko ne ja yuyu ka do kan chena no ngolo wa ka koryo Ana ne ta tamo ba. do mi wano to planning gino chel aba bedo tie ni piangi ma mar ne bedo tie kere chai mara bedo tie Okay. so yin ke mi atin ko lodi yo ka diku te tun kan to chang wen nusu me gu mor bedo tie ka po wi kere chai ja bero nu ro tun cha pa Pira nutie. so de kere kwon a bedo danga pe Unyo jama binu kere. Chene gini ko. a kantin tie Oh, kantin dia. kantin tie me ro wi lo kere gar mara nyu gino to wi ngo te ma to kere chai ni Okay. ka dang me yin na tin na ber me ro parking en deck in parking en deck me ro binu kan one of providing microwave onyoni gina leto deck me ro leto ke deck ne chamo ngo e chamo deck liet Okay. ya so gina wa tam no ko buny malen no pien ma de te ni mere la ha chel liene ka ne no jema me no me te dusu kere cha bera deck ka ko no me te no chem No ala ya wa ko No pelare. ya so chunya ber wan po me to promising ni ngo ni ga chama bera tie Okay. cha ya bera tie cha bera tie kere pia mara a chiel kom so mi aten bin kere chupa bala mega ni ne me ro ma to kere pi ro la ma to kere chai kopi kere tie eto kopi pi ka do tino mi chel ta ribere ye ro do kelo tuo ken so wan me te tuo beda pe so we hatin a chel bin kere chupa beda par da bera chiel ba mega ni e ka bera chupa me ro tit kere Mero gwa ku pi mere ye. aha we bin kere pio tina me onywal ge wel ge smartphone we bin kere smartphone no ka tina ke laptop we ngo we bin kere laptop we no yes er ka pe ke da pe pa po be gina me pia te ka me pe mi wi wil kere ver chupa me mato pi Chuhe mato pi. mone mi wi pe wil kere Okay. apoya Alright, apoy matek Abel kede prosi amo mio wa kodi information na me apenye nutiang wa diwi jo robotics cam training coding. I think na handa do ati on a very atika kana me do ngana do komana lo da work training do. Anda work training. Apoy matek me ni bedo kana kachi apenyo kene tie ko na macha bedo 0788 556650. And now we are put here back. So kako energy you call that number defining how to community to better kede technology and innovation camp technology and innovation camp hamea bedo at Lira Job Center. Plot 1 and 2. Plot 1 and 2 Ireda Housing Estate. Lira Job Center. From us to you we're saying much love. Wando biro wate win daddy. Nindwa bi. Como chao kihu. Chiu kihu. Tu cha de ku kon nu dong wek da tin be ro ko kan. Pien chang wen nu su. Wano do cha ko briefing nyu te ki kwena jo konyere ye. Kwena jo mar pi ye. Nyu te ki uponye ge ameta tit kere. Michael we up a wheel. Wan de jo chwa korwa. Me kampe be da tie. Ne te ba ko. Johnny wano te kere company. Ameti ala ko pe software. Ameti in Lira kan. Okay. Jolone code to innovate. Code to innovate. Jona chwa jo mo lone software engineer. Jo ameti kere ngej me engineering en gina ko penen ni. Ginda bino ponyo ngino teno ke software. Okay. Daro taking ready. Awo tamna dwak poj board ki. Ka wan ti wan kere company mo lone tesi. Joni organization lone tesi. Triskelion Education and Skills Initiative. Triskelion Education and Skills Initiative. Bebalo. Johnny organization na me podo la career guardians. Gino ku ya po will kere tieni. Atin ni ti akwan pien jo ti akwan ya ta kwanda ngi ngata kwan no. Okay. Career guidance kan the master of career guidance in northern Uganda. Tesi Ti kan. Ame teacher ema. Nunguri kan ni come. Okay. Ena makul leadership come. Teacher Emma is a very well-traveled, well-experienced teacher who has a vast knowledge of experience in technology and innovation. Okay. Actually, I need the grandfather of technology of innovation. I know what kind of comment upon you. The grandfather Grandfather of technology and innovation. Abadu dia.
otiwa ni kere QFM kero Roma TV 94.3 aha jondu chung kedwa to twal okay Unity FM ochung kedwa to twal kere de Farm Radio International Farm Radio International Farm Radio International tu chung kedwa to twal to wan kere company long ni Afrodis mono yai gulu tu chung kedwa to kere OSS and Pals megina ye umie wadong equipment sa ko antu ko ni ICU ni dong ICU yi Tiera jo chung kedwa to twal to wan kere company da long ni Luazi Technologies Luazi Technologies subero company me en okwanyo bolichop yemeti jibukcha tedwa ko kai chimi kere ji computer ni okay so binda kane bin nuongi kan be discuss en kirango me kan lim pero wangore ko record ruenyo record beri sim okay no ngira te gene kan ni komgi orike Lira district local government amo bo landlord jo warba we landlord yo loro kere jo kana pola me poto chunkerwa okay da wano ko jo ne kai ti kere me to sponsoring event me sponsor atin me me wapia mara be me wagi noro kan podo gola ti agonya okay registration no tino award that on chabira chel e training utechego ko okay eto registration wan kam kateno mia chel ameka tumo ko tini wore da ka tumo ko tini wore wan chego do gora ba pen wan to mi to choka duong ponyo ta layo wa choka ron ponyo choka bo ron ponyo opoya balor pe apoya me yin bedo kana apoya me yin chunkero da apoya me yin mar YouTube channel ko ni kaput for subscribing to our YouTube channel. Please hit on that subscribe button kadang you find time go and check other Kuba Makerspace Kuba Makerspace on YouTube on TikTok on Facebook Kuba Makerspace website like Twitter Instagram and your only X dong kom do nyonya mono du kom do kanu yote warate wuni ta kam poya it's okay poya yeah